Draga naša djeco, draga naša omladina, dragi naši djesporci i svi prisutni. Drago nam je što vas vidimo u ovolikom broju. Nadamo se da ste nam svi dobro, zdravo i raspoloženi. Dobro nam došli na naš, do sada možda najveći projekat koji organizujemo. Na ljetni kamp mladih koji nosi naziv o divnoj dječici koja pročuje nedaleko od nas. Koja je sigurno smuljivša u detinjstvu svima vama koji ste ovdje odrasli i krenuli dalje u svijet. Ili još uvijek stanujete u svojoj domovini. Ovo je naš prvi kamp, ali se nadamo da neće biti posljednji. Mislim da nam je došao trenutak da otvorimo kamp, pa tom prilikom molimo Emira Efendiju Nučića, koji je već dugih 10 godina imam u džematu Blaga Jatra, da nam se obrati i otvori kamp. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين. Bože olakšaj, Bože ne utežaj, Bože završi sa dobrim. Amin. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike kaže: "Jesiru vela tuasiru." Obveseljavajte, nemojte rastuživati, olakšavajte jedni drugima, nemojte otežavati. Dobro nam došli na naše druženje u organizaciji mreže mladih Medžlisa Islamske zajednice Bosanski Novi, koji vas je okupio i želi da svako od vas dobije po ovu jednu medalju. Nisam ja vam ništa osvojio, ja sam samo stavio da vidite kako to izgleda prilike, kako je kada dobijete jednu medalju. Moleći Allaha Đelešanu da vam podari dobroga zdravlja. Želim da svako od vas da sve od sebe i da pobjedi u svakoj od igara. Trudite se, družite se, ovo je period kada se družimo jedni sa drugima, upoznajemo jedni druge, moleći Allaha Đelešanu da naše prijateljstvo traje sve do sudnjega dana, Bog da inšallah. Na ovome svijetu, inšallah, tamo u Džennet Firdevsu, gdje ćemo zajedno uživati. Neću vam ništa govoriti, želim samo da slušate svoje mentore. Vi ćete sada biti prozirani od strane naših mentora i takmičenje može da počne jednim velikim aplauzom.
Discipline su sljedeće: nošenje jaja u kaškama, skakanje u vrećama, trka sa markerima, provlačenje kroz noge i soks.
zadatak koji ću vam dati poslije ovog kampa. Da svi ostavimo prije. Da svi znamo da se poznaje. Nebitno su bili Njemačke, Holandije, Švedske, Danske, iz Bosne. Mi smo svi jedna ekipa. Svi. Ajmo sad ruke ovdje da sad svi čuju na sav glas da smo rekli ime ekipe. Mi smo Osijek! Poštovana publika, uvaženi i cijenjeni gosti, dobro nam došli na završnu manifestaciju ljetnog kampa Šeher Blagaj, odnosno Japrijeb. Moleći Allaha Đelešanu da vas sve nagradi, drago mi da smo se družili 2 dana. Bilo je zanimljivo, bilo je uzbudljivo, bilo je kreativno. Bili ste šašavi, bili ste dobri, bili ste brzi, jaki, žestoki, bili ste kvalitetni, baš onako kako se od vas i očekuje. Došli smo do proglašenja pobjednika i proglašenja najboljih mentora i najboljih ekipa. Krenut ćemo naravno od onih najslabijih, odnosno od 5. mjesta, to je Bosanski Zmajevi i Elmerin. Jednim velikim aplauzom podržimo njih sve. Oni će dobiti pehar, ajmo ekipa ljepote, pogledajte mi ove ljepote, ajmo. Najbolji mentor, najbolji organizator ovog današnjeg skupa i kampa. Ujedno da proglasimo i drugo mjesto, a to je Osijek i Tarikova ekipa, zamolio bih sve ostale. Idemo svi ruke. Idemo. Pogledajte ga ovdje. Ovogodišnji pobjednik našeg kampa je brzi i žestoki Ruvega, njena ekipa.